जहन्नमीन जहन्नमस कुन पकना यमनी सवाल कर जहन्नमियो सबब कुस चीज बनो वजह क्या बनो तो जहन्नमस कुन पकना क्या वापस वन कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन अस नी बांग चिकार खसन ये बांग पान दपान मम चचस क्या द्राव अली चचस गई 50 वरी बांग पढ़न भले वन नवूज बिल्ला अली चची शुर दरबदर बजे वन मम चची शुर दरबदर वन मस्जिद मज कई बनो बत मस्जिद मज कई बनो कपड़ थान तंज कर तुम नमाज पान लेकिन नमाज पान वालो यह तंजस खोच क्या फरमाओ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस फरमाओ रदी अल्लाह तआला अन्हु मेराज पे ना यह डल सान खतर हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जानतन ना पायदारी अदमाल फेरियो दुनिया जानतन ना पायदारी अदमाल फेरियो आज या पगा रुचो नेरी अदमाल फेरियो मलकल मौत यली नादस वादस क्या वन है मलकल मौत यली नादस वादस क्या वन है सारिन सिकंदरन वुचन वारी अदमाल फेरियो सारिन सिकंदरन वुचन वारी अदमाल फेरियो जामनाल कड़ी नहीं पच पेट साव नहीं नादासरी लाय नहीं जामनाल कड़ी नहीं पच पेट साव नहीं नादासरी लाय नहीं मगर नारी सुत्राव नहीं आबाह सोरी अदमाल फेरियो मगर नारी सुत्राव नहीं आबाह सोरी अदमाल फेरियो अदरिस पानस कफना वल नहीं मज तो बूदस त्राव नहीं अदरिस पानस कफना वल नहीं मज तो बूदस त्राव नहीं मगर त्रिथ नहीं मज महदान चत गर जानस तति कम मगर त्रिथ नहीं मज महदान चत गर जानस तति कम चानि रब जन्नतस दिज अनवारी
ادمال پھیریو ازیا پگا روچو نیری ادمال پھیریو. اللہ تعالیٰ سن بے شمار حمد و ثنا حمد و تعریفن سزاوار حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ یم رب العالمین اس یوچ اس کرن پنس گھرس اندر جمع بیسن یمی مجلسین طرف بے شمار درود السلام درود عظمت برزاج خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ وقت چھ کم مسلمس اندر چھ حدیث مبارک آتی باب الجنت یوم القیامہ فرموک یل قیامت بپا سپد جنت کس دروازس پہ وات بہ یہ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنتک دروازہ کھٹ کھٹاو جنتک دروازہ وائے یا آس ذات مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک فیقول الخازن اس جنت ڈیوان آس یہ کر سوال اوڑ من انت اے درواز وائن والے توئی کم چھو بہ ون یور واپس جواب فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم درواز وائن وول چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام پت فرموک فیقول بک امرت لا افتح لأحد قبلک یعنی جنتس اچ گوڑ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یت جمع گئی سانہ جمع گھنک مقصد گھ یہ آسن اس تہ جنتک طلبگار اس تہ جنتک خواہش مند اس تہ جنت شوق امک پن کار ترت آمت پن بار ترت آمت پن عیال ترت پن بستی ترت پن گھر ترت پن گام ترت اس گمت ڈیٹھس اندر رب سندس گرس اندر جمع اس تہ مقصد حصول یعنی اس تہ گئی جنتس داخل گھن اور امی نسخہ فرمومت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتس اژن خاطر جنتس اژن خاطر نسخہ اصول ہچنمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ سہل لیکن اپناون ول کم اس زیادہ وقت دیون بحث مباحثس اندر اس پڑھ زٕ کتاب اس گئی عالم اس پڑھ زٕ حدیث مبارک اس نیرن دکانس پہ فتوا دن کاش اس یہ فکر آسیا اس مقصد حیات اس گئی جنتس داخل گھن تلس آج کرو پنس پانس احتساب اس کرو پنس پانس احتساب کس یمن حدیثن پہ عمل کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جنتس اژن خاطر حدیث مبارک فرموک میانو امتیو یل تھی بانگ ٲسِو بوزان گو بانگ وز گژھِ انسان حشاش و بشاش آسن أسۍ گژھو بانگ بوزن وٲلۍ آسٕنۍ أسۍ گژھو نہٕ ونٕنۍ یہِ پٔر فلانیو یہِ پٔر فِستانیو آج قومس اندر یم حالات گزرن آج ہمسائے دپن مائکہ تھٲیِو آواز کم اس بانگہ سۭتۍ بچہ کھوژان یہ ام قومچ حالت یہ امہ قومچ حالت تھی وچھو فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک میانو امتیو
یہ تُہۍ بانگ ٲسِو بوزان گو مسلمان حقی گژھِ بانگ بوزن وول آسُن فرمو فقولوا مثل ما يقول المؤذن اے میانہِ اُمتیا اے پننس پانس مسلمان ونن والیا فرموی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہِ اُمتیو بانگ ٲسۍ بوزان ییٚلہِ بانگ آسٮ۪کھ بوزان بانگہِ ٲسۍ جواب دِوان اتھا چھُنہٕ یہِ لیٖکھِتھ اگر یہ ہمو بانگ پڑ ژٕ دِژ نہٕ جواب اگر یہ ہمو پڑ ژٕ دِژ نہٕ جواب حدیث مبارکٕکۍ الفاظ چھِ میانہِ اُمتیو ژٕ ٲسۍ بانگ بوزان مسلمانو بانگہِ وِزِ گژھِ ہر کانٛہہ کٲم ؤٹِتھ تھاوٕنۍ امہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ ریڈیو یلہٕ ترٛاوُن امہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ موبایلس پٮ۪ٹھ وقت خرچاوُن امہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ ژٕ موبایلس اندر وقت خرچاوُن اے میانہِ اُمتیا ییٚلہِ ہا بانگ آسٮ۪کھ بوزان ژٕ ٲسۍ بانگہِ جواب دِوان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہِ اُمتیو مؤذن آسہِ ونان اللہ اکبر ژٕ تہِ ٲسۍ ونان اللہ اکبر مؤذن ونہِ اشہد ان لا الہ الا اللہ ژٕ تہِ ٲسۍ ونان یی مؤذن ونہِ اشہد ان محمد رسول اللہ ژٕ تہِ ٲسۍ ونان یی مؤذن ونہِ حی علی الصلاۃ ژٕ ٲسۍ ونان لا حول ولا قوۃ الا باللہ مؤذن ونہِ حی علی الفلاح ژٕ ٲسۍ ونان لا حول ولا قوۃ الا باللہ مؤذن ونہِ اللہ اکبر ژٕ تہِ ٲسۍ ونان مؤذن ونہِ لا الہ الا اللہ وہ چھُ بانگہِ ہُنٛد اختتام لیکن کٲشُر چھُ دپان نہ مےٚ چھُنہٕ تسلا یِوان یہ چھُ دپان نہ بہٕ پرٕ محمد رسول اللہ یہ چھا صحیح کران کہ غلط چھُ کران بہٕ زن کرو تۄہہِ یہِ سوال بانگہِ ہُنٛد اختتام چھُ لا الہ تانٮ۪ن پٲٹھۍ محمد رسول اللہ أمۍ کوٚرا صحیح کیٛازِ کوٚرُن نہٕ بانگ چھِ یِژٕے ہان چھِ تعلیٖم و تربیت بانگ ہیٚچھنٲو یِژٕے رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم بوٗز بانگ وٕچھو اجتماع چھِ امی خٲطرٕ کران اجتماع منٛز گژھِ پلہِ کیوٚن کینٛژھا فرمو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تۄہہِ بانگ بوٗزوٕ بانگہِ دیُتوٕ جواب امہِ پتہٕ کیٛاہ ٲسِو تُہۍ بانگہِ پتہٕ گۄڈنِچ کٲم کران تُہۍ ٲسۍزیو درود پران حضرت رسول کریم وۄنۍ ما چھِ أسۍ درودس مخالفت کران اہن حظ درود چھِ عبادت درود چھِ جنتٕچ کتھ تہٕ وتھ درود چھُ وصالت درود چھُ شفاعت درود چھُ رسول کریم سٕنٛز نزدیٖکی اتھ کُس کرِ انکار سُہ چھُ تاوان حظ رسول اکرمن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اے میانہِ اُمتیو بہٕ ونہٕ بالخصوٗص کٔشیٖرِ اندر مسلمان أسۍ چھِنہٕ آز سٲری پریشان لۄکُٹ تہِ پریشان بوٚڑ تہِ پریشان امیر تہِ پریشان غریب تہِ پریشان فرمو رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم اے میانہِ اُمتیو اگر ہا تُہۍ مےٚ درود پٔرِو درود سوٗزِو درود لیکھِو درود گژھِ لیکھُن تہِ درود گژھِ پرُن تہِ فرمو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم درود پرنس چھِ زٕ انعام دنیاوی انعام چھُ درودس اذا تکفا ہمک اے میانہِ اُمتیو ییٚلہِ تُہۍ درود پٔرِو تُہنٛدۍ ہم تہٕ غم کاسہِ پروردگار أسۍ چھِنا أمی أسۍ چھِنا کورِ مٲلۍ أسۍ چھِنا گوٚبرٕ مٲلۍ أسۍ چھِنا قرض دار أسۍ چھِنا بٮ۪مار أسۍ چھِنا بے قرار أسۍ چھِنا بے سکوٗن أسۍ چھِنا بے وزن أسۍ چھِنا بے عزت أسۍ چھِنا امی آمٕتۍ اجتماعس اندر رسول اکرمن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اے میانہِ اُمتیو ییٚلہِ ژٕ درود پرکھ رسول کریٖمس صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیُک انعام اذا تکفا ہمک برونٛہہ پہمتھ کھٔسِو حظ جاے چھِ تھوڑا ییٚتہِ چھِ تنگی چوٗنٛکہِ وٕنۍ چھُ اَسہِ مہمانہِ زی وقار یِنَے تہٕ مسجد گٔے فُل الحمدللہ
چلو اللہ تعالیٰ کرن تہندس جذبس قبول اللہ تعالیٰ کرنو انعام و اکرامو سی نوازنو پروردگار گئی گئی بہمو تنگ تنگی کرو محسوس لیکن با خدا رب سن وعدہ یل تو یہ برداشت کرو جنت اندر کرو کھل ڈل جائے عطا انشاءاللہ درود گۄڈنیُک فٲیدٕ اذا تکفى حمک اسا ون تہند ہم تو غم کاسب اور اخروی انعام ویغفر لک ذنبک بہ کر تہندین گناہن مغفرت امی خاطر آمت اگر درود پرنس اندر سن ہم تو غم کاس سانین گناہن کر مغفرت رب العالمین کتہ لٹ بوزو تھی نام مبارک یہ گوب گھ رسول کریم درود سوزن صلی اللہ علیہ بار بار ٲسۍزیو پران بار بار ٲسۍزیو پران کیازِ فرموُکھ من صلی علیہ واحدن اے میانیو امتیو تُہۍ پٔرِو اکہِ لٹہِ درود رسول کریم صلی اللہ علیہ عشرہ دہ لٹ کرو رحمتس اندر گوت پروردگار اس کج لٹ پڑھن اکہ لٹ کج لٹ دہ لٹ دی جواب دہ لٹ کر یاری دہ لٹ کر یاوری دہ لٹ کر خوشحالی دہ لٹ کر امن دہ لٹ کر سکون عطا پروردگار اور درود بیاکھ فائدہ تہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اول الناس بیوم القیامہ میانیو امتیو یل قیامت بپا سپد ان اول الناس بیوم القیامہ یل قیامت بپا سپد اگر کان یہ ڈیٹھک رن پورک شانگزک نوگامک کھانا پتہ امس بوڑ مہنیو کا ہمسائے قشر لفظ یہ ام سن ٹیٹھے ہکان باہر کن کیازِ ہے مے ہمسائے سہ بوڑ مہنیو یہ نبر تہ ونان نہ یل امس پرژھن ژٕ کتہِ چھُکھ بسان نہ فلٲنۍ زانن نا ڈی سی صٲب سہ چھُنہٕ مےٚ ہمساے یعنی یہ فخرن ونان وۄنۍ ؤنِو مےٚ خوش قسمت کوتاہ چھُ سُہ ییٚمِس ہمساے گری آسہِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوتاہ خوش قسمت چھُ سُہ یہ کٔمِس آسہِ یہ چھنہٕ صرف بہژٕ مُبٲحثو سۭتۍ گژھان یہ چھنہٕ فسادو سۭتۍ گژھان حٲصِل کینٛہہ یہ چھُنہٕ أکِس اکھ حُکمہِ کُفر دِنہٕ سۭتۍ حٲصِل گژھان کینٛہہ یہ کمہِ سۭتۍ چھُ حٲصِل گژھان ان اول الناس بیوم القیامہ اے میانیو امتیو اے میانیو امتیو اگر تُہۍ چھِو یژھان اَسہِ گٔژھ ہمساے گری گژھٕنۍ نصیب أسۍ گٔژھۍ ہمساے گژھٕنۍ نزدیک آسٕنۍ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ خاطر چھُ دنیاہس اندر نسخہ اپناوُن تیل چھُ درود سوزن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل چھُ بار بار درود کانٛہہ مسلمان آو یاو رٲنۍ پورِ پٮ۪ٹھ ڈیوٗٹھ چھُس گژھُن اجتماعات ڈیوٗٹھ چھُس گژھُن سودا اننہٕ خٲطرٕ یہ نسا چھُ ضروٗری مسجد منٛزٕے بِہُن اگر یہ ڈیٹھِ درٛاو أمِس چھُ شانٛگس گژھُن سودا اننہٕ خٲطرٕ سومو بنیوس نہٕ یہ درٛاو پیدل وتہِ وتہِ چھُ پکان یہ چھُ درود پران رسول رحمتس گرِ درٛاو سودا اننہٕ خٲطرٕ وتہِ وتہِ چھُ درود سوزان رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلمس کیازِ ییٚلہِ ژےٚ درود سوٗزُتھ ییٚلہِ ژےٚ درود پوٚرُتھ فرموے رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء موقوف بین السماء والارض اے میانیو امتیا ییٚلہِ ژٕ منگان چھُس بہٕ چھُس کورِ مول ییٚلہِ ژٕ منگان چھُکھ بہٕ چھُس قرض دار ییٚلہِ ژٕ منگان چھُکھ بہٕ چھُس بے قرار ییٚلہِ ژٕ منگان چھُکھ بہٕ چھُس بے شکوٗن ییٚلہِ ژٕ منگان چھُس بہٕ چھُس بٮ۪مار بظٲہر چھُکھ ژٕ دعا کران لیکن فرموے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانیو امتیو چون دعا نہ گژھِ توٚتام قبوٗل چون دعا چھُ توٚتام لٹکِتھ روزان چون دعا چھُ توٚتام اویزان روزان حتی تصلی علی نبیک یوٚتام نہٕ درود پرکھ رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم سُہ کُس کرِ درودس مخالفت لیکن ڈیٹھ کیو مسلمانو یور ین والیو مسلمانو
वहीं पढ़ो शाम नमाज इंशाअल्लाह, नमाज मगरिब पढ़ो, हाफिज सब पढ़ना नमाज मगरिब, 3 रकात पढ़ो नमाज मगरिब। लेकिन अथ नमाज मगरिब अंदर दी पढ़ो दुरूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़वा दुरूद, कुछ दुरूद पढ़ो, इख्तिलाफ नाज, कुछ दुरूद पढ़ो, दुरूद इब्राहिम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौलवी साहब अन मौलवी साहब मे खुदबे निकाह आव मौलवी साहब गर परन दुरूद, लेकिन यह परन दुरूद, दुरूद इब्राहिम, मोल गुजरियो, मोज गुजरे, खानदारी गुजरियो, नेचू गुजरियो, गामुक जुट गुजरियो, अम पे मौलवी साहब जनाज परनावन, लेकिन हर का मौलवी नमाज जनाज अंदर दुरूद परन, लेकिन परन दुरूद इब्राहिम। अमिच वन यम दुरूदन चोन नमाज वो नख, यम दुरूदन चोन जनाज नख वोल, मोन जनाज नख वोल, यम जनाजन मानी कोर निकाह नख वोल, चानि कोर निकाह नख वोल, क्या यह दुरूद शुबिना मस्जिद अंदर, यह दुरूद शुबिना वत वत परन? इख्तिलाफ क्या करो? परो सह दुरूद इस दुरूद कर पगह कबूल हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मे सोमुत वन महराज डल वन, लेकिन अख हदीस मुबारक वन बह। महराज पे रसूल अकरमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कोर कुरान मजीद आयत तिलावत, मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जहन्नमीन जहन्नमस कुन पकना यमन सवाल कर, जहन्नमियो सबब कुस चीज बनो, वजह क्या बनो? तो जहन्नमस कुन पकनाव यम क्या वापस वन, वन कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अस बांग चिकार खसन, ये बांग पान दपान मम चचस क्या द्राव, अली चचस गई 50 वरी बांग पढ़न, भले वन नवूज बिल्ला अली चचे शुर दरबदर, बजे वन मम चचे शुर दरबदर, वन मस्जिद मज कहीं बनो बत, मस्जिद मज कहीं बनो कपड़ थान, तनज कर तुमन नमाज पान, लेकिन नमाज पान वालो यह तनजस खोच। क्या फरमो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस फरमाव रदी अल्लाह तआला अन्हु, महराज पे ना यह डल सान खतर हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाट पोल गो ठीक, शायद पढ़ बांग, करो इंशाअल्लाह इख्तिताम। अल्लाह ताला मंगो रब्बुल आलमीना अज बोजन पत अमल कर तौफीक, रब सान हालन पे करहम, सन हाजात करवा, परवदिगार सन मुश्किल कर हल, परवदिगार बेमार बख्श शिफा, अर्श वाल आग नमाज वक्त करीब, अर्श वाल आग यम लकड़ लकड़ नौजवान यम चनिस दरबारस अंदर आमत, रबा यमन मसाइल, यमन मुश्किलात, यम अक्सर बेरोजगार आसन, रबा यम दीनदार, यम नमाज गुजार, यमो रेश थोमुत, यमो गोड़ो हर यजार थोमुत, यमन तान तो पाम दिवन, अर्श वाला यमन उम्मती चनिस रसूल करीम सी, अर्श वाला चा कत गसी बर्दाश्त यह तान तो पाम, अर्श वाला यम आज आमित दूर दराज बस्तियों पे, यम पन हाजात हेत आमत, यम पन मसाइल हेत आमत, यम पन मुश्किलात हेत आमत, अर्श वाला वारिया तुम रब सुंदरी तजुर्ब ये इज्तिमा नेरन, ये मोल नेरन, ये बोल नेरन, बेस पत लाड़न बायो कोतु गस यह दपान आज डिठ इज्तिमा, डिठ इज्तिमाया यह बेन गई मुश ये गोबर नेरन, मोल बेड़स पे, मोल बेड़स पे यानी गोबरो यह मोल गई मुश, यह मोल गई मशित, अर्श वाला सारी मसाइल हेत आमत आज चनिस दरबारस अंदर, रबा ये लकड़ लकड़ नौजवान, रबा यम रजाकार, यमो छोड़ वर्दी ये दोपुक अस पहचान अलग, अर्श वाला यमन गई जन्नत पहचान अलग रबा यम थक जन्नतस अंदर ते रजाकार, रब्बुल आलमीन यहुंद रजाकार आसन कर कबूल, रबा यह हाजात कर रवा, रबा यह मुश्किल कर हल, रबा ड्यूट कर आबाद, रबा यम कर अब्दुल आबाद, रबा ये किस इतिहादस रच,
ربا یہ کس اتفاق رچ ربا خوش گسن ربا خوش گسن انسان یلی یوت اتحاد وچھان پروردگارا یہند اتحاد کر قبول ربا یہندس اتحادس کر رچ اتفاقس کر رچ برادری کر رچ ربا کور مالن کر یاری گوبر مالن کر یاری رب العالمین منگن چھی یم حاجات ہتھ آمت ربا اس نیرہوے نا آز توتان چٲنٛدۍ رٕچھ ربا اس لاگہوے آز نانگٕر اس آز وعدٕ کوٚرمُت أسۍ نیرہوے نہٕ توٚتان یوٚتان آز ژٕ سٲنۍ حاجت کریکھ روا امی آیہِ گژھٮ۪س منگُن امی آیہِ گژھِ ثابت قدمی سان منگُن رب العالمینس ربا آز چھِ أسۍ پنٕنۍ حاجت أنمٕتۍ اَسہِ چھے بۄہرِ أنمٕژ اَسہِ چھے حاجتن ہٕنٛز بۄہرِ أنمٕژ آز چٲنِس دربارس اندر ربا سٲنۍ حاجات کٔرۍ زِ روا ربا سٲنۍ حاجات کٔرۍ زِ روا چوٗنٛکہِ یُس ییٚتہِ مُقٲمی مؤذِن چھُ سُے دی اذان بیٚیہِ یُس ییٚتہِ مُقٲمی امام حافظ صٲب چھُ تِمے پرناون نٮ۪ماز اگر اللہ تعالیٰ ہن زندگی تھٲو ارشاد صٲب تہِ آسن انشاءاللہ توٚتان تشریٖف فرما پتہٕ آسہِ تِہُنٛدُے تقریٖر انشاءاللہ رۄب دِیِن اَسہِ بوزنہٕ پتہٕ عمل کرنُک توفیٖق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین